باب 254 كرياد الصالحين درس 2. وعن معاذ يتام معاذ رضي الله عنه يا الله تبارك وتعالى ولم آمين. قلت من يا رسول الله أخبرني هم بتان بعمل قل يدخلني الجنة نادى لان الجنة ويباعدني وانتنا لان عن النار يته. قال أنا لا ماك هي لقد سألت عن عظيم قم يا لندك هون مولود قمت في لند لا معاذ وإنه ليسير kono le ɗum ko newi ɗum ala man yassarahu llahu ta'ala e dow on mo Allah newini ɗum alay e hoore mum. mi torki Allah yo Allah newin ɗum e hoore ma en ko wonata ɗum konko woɗɗintinayi ma yitenade aljanna go'o ta abdullah ko yarew Allah la tushirku bihi shay'an hara shirkanali mo hay e hunde wato qimu salata ñiiɓa e julde nden waɓutu be waɓutu juulamo ka hoore waɓutu wato uti zakata itta zakka so tawi woni jawdi ma ndi hewti nisabu ittir ɗum zakka wata sumu ramadana hawra lewru suumaye wata hujjul bayta hajja ka suudu kaba in istata'ata sa heeɓi feere ilayhi yawgol e mayru sabila llahu sa heeɓi mo yemmu ko ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo a naati aljanna woɗɗitike yiite ay leƙa ko nelaɗo maki gon ɗiɗo piiji ko mettuɗi fi accugol shirku a barkinorta goɗɗo a hulata goɗɗo a ɗaɓɓirta goɗɗo go o ballal ngal Allah tun wawi e ko nanditata e ɗum waɓutu be a juulayma kawre waɓutu a ittay zakka a jam fitatako a hooray le suuma e a hajjay ha ko metti fi yo Allah hoynu ɗum e hoore men summa qala reftine laaɗo maki accatami ɓeydane ala adulluka accatami tindini ala abwabil khayri dambuɗe moƴƴiriji taɗi udditoto tun e hoore ma as-sawmu ko korka on horowo junnatun ɗum ko heedede neɗɗo yiite wa sadaka to ittugol sadaka duumo ittugol sadaka ta wonu nguddo tutfi'ul khati'a ɗum ɗanninayi bakkatuji maɗin kama yutfi'u nar kama yutfi'ul ma'u nar wono ndiyan ɗanninirta yiite wa salatu rajuli hiyo a wayi julde neɗɗo ko yimmoto o juula min jawfi layli tumbere jemma ɗum ko dambuɗe moƴƴireji ko ɗiɗo piiji korka kan ko heedo sadaka ko ɗanninayi ɗum bakkatu wono ndiyan ɗanninirta yiite e julde neɗɗo ko yimmoto o juula jemma ko ɗum ɗon abwabil khayr. summa tala reftine laaɗo jangi oɗo aya ka Allah daari ɗum tata jaafa ino woɗɗito junubu becce maɓɓe ɗe ganil mataji hatta balaga ha o hewti ka aya ka o daari ɗum ya'maluna hiɓe golla ɗum no suratu sajada. summa qala reftine laaɗo make toujours ala ukhbiru ko accatami humpite bi ra'sil amri hoore fiyake ɗen hoore dina kan wa umudihi e tugalal makka on wa dirwati sanamihi e ƴuugere warñakere makka on qultu minni bala o ya rasulallah mi accayne laaɗo yeetolan ɗum kadi qala ne laaɗo make ra'sul amri hoore fiyake ɗen al islam ko isilmugol naata ka dina wa umuduhu tugale dina kan as-salatu ko nde julde wa durwatu sanamihi ƴuugere warñakere dina kan aljihadu ko haɓugol jihadi haray ɗum ɗon on tigi hewti ka pila fo. summa qala refti nelaɗo make fayin ma'ad ala akhbiruka accatami humpite bi malaki dalika kullihi ko jeeyi ɗum ɗo fo ɓoltumi inni bala o ya rasulullah ko tata ɗum ɗo fo sa waɗi hunde jeynde ɗum ɗon nden tata si nden ɗon boni si nden ɗon moƴƴi o wi o e yetona fa akhada bi lisanihi on sene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jogiti ɗengal maɓɓe ngal nam fa akhada bi lisanihi ne laaɗo jogiti ɗengal mum ngal qala almaki kuffa alayka hada jogito e ma ɗum ɗo jogito ɗum ɗo ma qultu min ya rasulallah wa inna la mu'akhiduna bima natakallama bi ne laaɗo en nangitirde ko wuluɗen fa qala ne laaɗo maki takilataka ummaka nene ma perdima wali yakubbu nnas fi nnar est ce que yiɗa sikkude no hippude yimɓe ɓen ka nder yiite ala wujum e hoore geeci maɓɓe ɗen illa hasaidu alsinatihim si wona sabu soñegol ɗen ɗe maɓɓe ɗe ko sabu ɗen ɗe yimɓe ɓen woni ɓe naabide yiite an a faamaali rawahu tirmidi wa qala hadisun hasanun sahihun wa qad sabaga gonɗi adetinde ketode sharhuhu firo oɗo hadis fi babi qabla hada e dambugal goo feƴƴinolngal adetingal ngal ɗo ngal. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اتدرون ما الغيبه فعندي كون نيوري قالوا بان الله ورسوله اعلم قال لنا لا مكه ان عندي
qala nelaɗo make dicruka akhaka ko nde wolata inde musidɗo maɗa on ɓaawo makko ma yakuraw konko mettatam ko ɗum woni moƴƴugol mum. ila sahaba ɓen afarayta yetinne laaɗo hay so monike in kana si laatike noon fi akhini musidɗan on ma ɓolu komi wowlimo ko hara komi innimo kon hino e makko hara mettumo toon kono hara ko goonga. qala nelaɗo make in kana si laatike fihi ko wolɗama kon hino e makko ma taɓulu ko woluɗama kon faqad ihtabta wara e ño'imo ko ɗum wiyete ñoore wa illam yakun fi so tawi kanko wiiɗama kon ala e makko ma taɓulu ko wiiɗama kon ɗon kan feƴƴi ñoore faqad ba hatta wara a gomɗi a toñimo toñe ɓaleeje. rawahu muslim. wa an abi bakrata radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki fi khutbatihi e nder khutba maɓɓe yawma nahar ñande julde donki ɗi mina fi hajjatil wada'i ka hajju sakkitoɗo inna dima'akum ande no ƴiiƴe monɗe wa amwalakum e jawle monɗe wa aradakum e teddule monɗe haramun alaykum no harmi e dow mon ka hurmati yawmikum hada wona nde ñalande mon ɗo harmiri waɗugol gere ñande yulde donki fi shahrikum hada e nder ndu lewru mon donki ko lebbi huro fi baladikum hadihi e nder ndu ɗo lewru moɗon ala faame hal ballaktu taw somi yettini sahaba ɓen seeditoyini a yettini muttafaqun alayh. an aisha ƴettama nene mi aisha radiallahu anha qalat ɓe make qultumi innani linnabi annabajo allah sallah sallam hasbuka yonima min safiya immorde e ko laaɓi kon kada wa kada ni qala nelaɗo qala wi ba'du ruwati yoga e filliɓɓe tani ko nene aisha fandiɗon qasira tan ko raɓɓin ɗingol fa qala ɓeni laqad qulti nelaɗo jaabi gomɗi a wowli kalimatan konngol law muzijat bima il bahar si tawi ngol jillidirama e ndiyam bahar on lamasa jatuhu ngol haaɗinay bahar on hakke ko konngol ngol hulɓini. alat nelaɗo nene aisha maki wa hakaytu lahu insanan mi sifanimo neɗɗo fa qala inni ma ahabbu anni hakaytu insanan mi yiɗali hande kadi nde mi sifoto fi neɗɗo wa inna li harayno woɗani lan kaza wa kaza wona non rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. wa maana kon firo mazajatuhu sa jillidiri ay khalatatuhu sa jillidiri ngol ɗo konngol mukhalatatan jillidirande yataghayyaru biha ngol konngol ngol waylay bahar on foptamuhu ñamete bahar bi mana lewñede ndiyam bahar on oder on fof sansay wonta ko haaɗi sabu ngol konngol goto awrihu ma urengol maggo on li siddati tan hiya sabu tiiɗugol luuɓugol ngol konngol wa ubuhiya e bonugol konngol ngol waada ɗum ɗo kono laaɗo makirɗo min ablahi zawajiri ko hattingol e tentingol ñaaɗalngol yimɓe ɓen ñaaɗalngol nene aicha anil ghaybati fi ko wiyete ko ñoore. qala allahu taala ya allah daali wa ma yantiqu nelaaɗo makatani lawa gayi ko welatamo in huwa kala ko o woli kon wonal illa wahyin sona wahyuha wahyinaɗo e makko. on anas ƴettama anas radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maka lamma urija be tuma nde ƴewdano e anka asama marartu bi qawmi mi feƴƴenno yimɓe lahum azfarun hiɓe mari peɗali min no hasin immorde sila yahmishuna biha hiɓe cukka ɗi hiɓe cikka ɗi ɓe mutina wujuhahum ka geete maɓɓe ɓe peɗito wa suduruhum e ka ɓerɗe maɓɓe fa qultu min man haulai ya jibril jibril konɓe kadi mari ɗi peɗali ɗo hino peɗito qala jibril haulai alladina ko ɓe woni ɓe yakuluna luhuma nnas ñamaynoɓe tebbeliɓe ɓen kaduna ko ɗum woni ño'aynoɓe yimɓe ɓen waya ɗowna ɓe yana fi aradihim e teddule maɓɓe ɗen rawahu abu dawuda ɓe toñaɓe ɓe akkisaɓe ɓe aybina ɓe. an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu anna rasulullah nde meɗa alah sah sallam qala make kullul muslim kala julɗo alal muslim e dow julɗo ɗimmojo makko enele haramu no harmidamohu hibbugol ƴiƴam makko ɗan wayirduhu e teddugal makko ngal wa maalu e jattugo jawdi makko ni fewno harmi rawahu muslim yo Allah newina en woɗɗitagol danda e bone mum amin wallahu a'la wa a'lam.